ya nababwe ngaracyari Canada Premier tujye kucyatuzinduye aya the one and only the Premier for real. All right. Jamino nako bisora by the way. Ngatuye na Ivan Dida. Takoza Ivan Dida cyabarusha. Azikwegisha neza imodoka. Muri Nyamirambo yose no muri Kigali aracyayoboye. Bandi bari mabara bapita pita bigisha ngo urabona gufata Ferrari uko banje gufata Mburiyani. Babashuka mujye mushaka bari mbazi byo bakora. Kena n'umuntu wigisha abashoferi bano batwara mu marushanwa. Bagira ibintu mugakana kandi sakarama mbihagazeho. Ya nuko filime tuyitangiye. Kwanza nani mpamvu yo kuvuga byinshi. Nkatuye na Panda Sekoki. Panda zino gufotora Akito Pictures. Unabategano cyane. Cyana na Panda abonye visa yo kujya state ari uruhinja. Ku mafaranga 500 aba yashoye. Tayari. Bategobane myinshi cyane. Astro Show. GT Business Group. Izi filime kuzireba n'ubuntu. Ya kuri internet wandike wa Akadomo igiti Akadomo net Prime Work Studios. Dore abonye abandi ngabo na Malaysia n'abandi bateguye. Nimubona soba nihuta mutagira ngo Wira ko filime yiswe shaka kugite Wira tangira kuno bakobwa muri ringi basaye mugoroba yamirwano hano barwanira nagari muri stade cyangwa muri arena ni mumbarize yamirwano bitemewe hano bimwe bagukoma ukaza kwivuza nago bibareba bakobwa ebyiri Venus kujya hapa mukura menyo yimukuye menyo nibwo turya gahaguruka senkwere sye bakobwa warangiza ukajya gushaka ugakubitana n'uyu ngo tagutsinda mu nzu maze ndore mukobwa mukwegera w'igikatu baretse amushyira akaguru yesye imbavu byanyabyo mukobwa namuswata buse gato kuri seri ry'amenyo Venus man abaragunda gwato hano aruturuza mugo kukarubanda muri bwa Silverberg muri Aziya nicyo cyabya bwengere tirimira rwanya bogo byinshi bya Aziya mugo yabaye cyoza mukura menyo mwisingiraho bakobwa bose kazi karahawe koma karamufata karamuniga yagoravera maho yambaye uburinda menye ariko namwigaranzura ariko huguha ntago mvira mwaho ubwe sangara filime nazizanye ntago mvira mwaho unaga hakurya Venus mirwano nta mategeko nushaka umushinga n'amenyo fago tsinda gusa karamufata kamuteri karamuniga mirwano nta mabwiriza nushaka umushinga amenyo mbege kibudata fativi kamutera umubare biryo umusaya baye data we chobita apakat yewe data we haiga data yo ano ukoma waranye nago bumva tagije teje nzara mu maso hano na amabwiriza na mategeko sanwo mutokora amutokoza nako agareba neza murwane aha ukomye mu maso nago kareba nakubikiriye uzuru kick danyabyo kobwa jya hasi gushaka ibiceri hasi hejuru ajanjadesh hano nta mategeko nyamirwano yetemewe na leta
bayikina mu bubari ahantu hatemewe masaha y'ijoro tayari. All Media Entertainment, Act2 Pictures, Golden Screen n'abandi benshi cyane abose nabateguye. Nawe mwumva ni mwenye sauti nta mpamvu yo kwivuga ko nyivuga byonyine day to day uhita ati tu the one and only the Premier Sankara, the one and only. Mwite Samano cyangwa Sankato tusanga tuyundi bombo bishaka. Tayari gatinze hakuno hari inganda ziri hakuno, hari ibyo bapakira mu dukingirizo. Tayari ana RBC yazaga hano hari uruganda mugenzi rukora imipote barazisora ni nyinshi, bukingirizo bwinshi, condom. Mwomeza mbabwira mwibuka ko na Sidirira no hanze twugarije itameze neza. Sida nawe yagiye mister, nuzagira ngo kwifata ujye ugura agakingirizo. Nimwandura ni mutazitwaza musakara nago nabagiriye inama. Hano RBC yazaga masaha y'igitondo, umusore wavagayo ati uyu mujyi tempat sial ni, ati mani bawere kubangarutse muri aka gace tempat aku membesar. Hano narakuriye dulu aku bagaimana pun dekat sini. Ati hano abaturage bari banzi cyane, semua orang hormat aku, barananyubahaga. Lagi ramai yang takut. Usibye ko nubwo banyubahaga benshi baraninyaga, nanjye ubwanjye naritinyaga, including myself. Orang nampak tenang kat sini. Ati hano mbanza abantu baranatuje di tempat ni. Hano hambere umuvumo ndahunga njya kure. Sial tempat ni tipe keluarga orang sendiri. Ati uko nahunze ndakeka ibintu byaratunganye. Keluarga juga lah aku balik. Ati kubera data n'umuryango wanjye nahise gufata umwanzuro kugaruka muri giturage. Nanya aku nak mengada tempat lagi. Ati usibye ko nazongera kwangiza umwanya ko nawutaye imbere. Hano nakuriye. Musakira polisi nyuma ye. Berhenti. Hagarara usha. Jangan pusing. Nda utarahindukira ariko. Goma gutyo. Kiri gikapu hasi. Ni fandi. Inci dari mana? Abo turukai. Macang. Nasa mu gace kitwa Macanga. Tunjuk IC. Yerekiranga muntu. Nambura karanga muntu. Kat naik tentera ni kata dekat sini je. Karita shari ye muhimba maranga muntu y'amahimbano. Di rumah bapak. Ati hano ni naho data yatuye niho mama nagarutse. Keluarga. Hano hari umuryango cyakuzanye n'ikintu family affairs. Obo wahindukira sha. Perlahan. Hindukira gace. Tazadusuzugura. Hindukiye. Kumbe ari mushuti main kan. Mwana warangiza umuswa bana. Tagia, sasa hakuna afite mushuti. Yaragiye ahunga karitsiye asanga mushuti yabaye umupolisi. Bazakora mubyayi. Mana ruga. Sini bole. Rwose abantu ndabona baratuje karitsiye zigayimo amahoro nta kibazo. Gari kau kasini juga ke. Karitsiye bakuriyemo. Jadi Inspector Boone. Ati nubaye Inspector Boone. Nagarutse mu kazi neza. Dagiti na pancung rokok golongan barhen macam aku. Ati ariko cyari cyananiye no kuva ku ifege. Nago nareke kunywa itabi. Nabwo ni Inspector. Komando. Ariko numvise ko nawe yagiye mu gisirikare bayi mu komando. Komando bencin. Ati nagiye mu gikomando ariko ndaje mva mu gisirikare nyiri muto. Nyakupuli. Abaye retired. Avuye ku rugerero. Mugeze mwagiye mu gipolisi. Hano hari abasore. Uribuka ntabwo tumeze kuriya. Tumnaka haso aku join mapataka. Ikaje twakunda guserera ukitambika udashaka kujya mu kurwana. So rumusan dia. Akunda kunshyigikira. Kalau bukan pasal kau, yaba atari wowe, ku takkan jadi sedang. Nakabaye narabaye kirara. Tapi kalau bukan pasal kau juga lah. Ariko warakoze muvandi. Namunabaye inspector mu polisi.
bararwana hakurya utanye neca byabera iby'insoresore usanga muri quartier zirwana nta mpamvu batangira guserera. Inspector kariya ni akazi kawe sinabakiza. Biasanya orang buat bising macam ni kau dah tapau dah. Reka nabo barwane bazakura nta birenze. Aku merantau jauh-jauh ni pasal apa? Uzi impamvu navuye muri aka gace? Sebab aku nak berubah. Nuko kano gace nyikabamo numvaga ntazahinduka. Tolonglah bising ah. Nawunze iyi quartier kubera ibyaberagamo. Asal aku nak tolong. Dia nak gaduh sangat kan? Gaduh lah. Ubwo bari kurwana bareke barwane. Antam dia kuat lagi. Mukubita cha kunurwa vana rwa karanga. Aku. Badundanisha ntacyo bitwaye. Bwatinze. Fana bamaze gukubitana abakubita modoka inyuma tujye kuri station. Bivuze ngo buri umwe akomerekeje mugenzi we. Hasan, aku dua ekor ni. Yende by'abana babiri. Ingat pula aku kat kau sama dulu. Ndebwa minsi ya kera ukiri muto. Rasa pelik tak? Duduk belah depan kereta polis. Tubukwaje modoka ya polisi batanga. Hasan Munas. Yewe ne bita Hasan Munas. Ho. Kumbe yari yarubatse izina. Serius lah? Seriya uri Hasani? Tak pernah kalah tu. Ne Hasani utaraja gutsindwa mu mirwano yo ku muhanda. Jap. Cyewe data w'Imana. Kau tapak balik kan? Mani wari waranditse izina nta muntu utakuze muri quartier ngo umaze imyaka waragiye. Aku. Ntabwo ibyo bikindeba navuye muri akazi k'umwanda. Mwanyibeshyeho. Bana musore ubu yarazwi hano muri quartier yirwa rwana ku mihanda. Kugera hano arahansera Jamela. Tangira kwibuka kera. Hari umukire wajagura parisezi wabo ashaka kubaka uruganda ari umushoramari. Bapanga kwimura abaturage. Gabe n'umuntu azagatanga ibiceri muri leta. Bakabimura ku ngufu. Bakaba ubufaranga budafashije. Hasan. Selfie satu boleh? Twafata agafoto. Abana n'amaselfie ni ibintu byabo. Genda reba quartier yarahindutse. Ukiri yaraje tanga ibiceri. Yubaka uruganda rwitwa Rajmera. Aku boleh cerita dekat kau siap-siap. Tapi ntabwo nakubwira ibyabaye. Aku rasa lagi elok. Ntabwo nakubwira ibyo quartier ariko wowe ubwawe uraza kubyibonera. Sendirilah. Tengok apa terjadi. Ibintu byarajambye kurusha uko wabisize. Terima kasih, Bun. Urakoze Bun. Tumpang je. Nta birenze. Tarik ah. Bukan pasal. Wangura icyo kunywa ndetse ntabikaze. Terima kasih sebab tengokkan dorang masa aku tak. Kandi warakoze kwita ku baturage. Ubwo nari mari. Mane turi inshuti ntabikaze. Hasan. Adik kau masih single? Ako sister we ari single nta mugabo arabona. Aku pijak engkau jalan lagi. Amasenzo ononje kumureba twaraserera. Bakunda kuganira mugenzi bitera blague. Kivani genda abantu babitse kuri station barye ku bigori. Hano do. Quartier uko yasize mugenzi ngo byazambye kurushaho. Yayihunza avuga ati wenda ndebe ko nahindura ubuzima mbe nanahinduke. Nawe yari ikirara rwana ku mihanda. Ngo yagiye mu gisirikare kimwigisha discipline. Ndeko kugaruka iwabo akimara kuva mu gisirikare. Dore bakaritiye. Ni quartier yagoswe ntatera mbere yarazwe zasanga wenda harahindutse. Ntahitaniye na Karambo. Dore umuturage umukire waje kugura quartier. Bimura abaturage. Araza akababwira ibitangaza. Tugiye kubatera amafaranga, tuzabateza imbere. Turabashingira butike rwabakira. Pariseri ya Yesu yitanze. Kubita ubufaranga bw'inca nikize. Kubita miliyoni bunga ugatanga itaka bari buzahingemo n'abuzukuru bakazarejyaho. Baba icyetaje cyaguswe bajya guturamo. Quartier natera mbere. Ni nka Karambo cyangwa Gatenga. Nizo quartier usanga uko yisize imyaka 10 ishize. Ni kwisanga n'uyu munsi. Natera mbere. Cyangwa Gashyikiro. Natera mbere wahasanga. Takata. Do abanywera mugo mukudo kuka rubanda ntabyo kuyishira do. Akurura cyamugo yinyuriza mu mazuru. Nta kwambara ntaki. Nawe iwabo niho batuye kugera aha ibirahure byashize mu madirishya. Yarebye iwabo do reba ivaze. Ari igihe uhungira ahantu ariko ugasanga ntacyo basize.
uko wabisize ahubwo byazambye kurushaho. Gukingura. Waalaikumsalam. Mura kureba neza. Kaga kobwa twabonye karwana mu mirwano filime itangira. Kari hakuno. Gacho. Nimbaraga shikike ntumbaza. Akiraho. Haza na muzehe. Bararebana. Muzehe mugenzi yitse umutima. Niba ari umwana ari amazi yadahari. Nta kundi umubyeyi agomba kumwakira. Ubukene ni bwose. Umukire yarabaguriye. Azakuna na muhungu we. Ntago muzehe yaba mwitabe bakubwire ngo ririce reka. Haje mwitabo tazabimbwa. Darah si macan. Bagi pecatin kabla. Nosa unza amadirisha yashizemo. Bunga kita apa kan? Niyo mpamvu n'indabyo zacu wasanze icyuma rimwe gishinze. Dulu macam tak sesuai. Na papa ndabyumva kuko. Aroma aku dulu mencoba betul dengan barang tu. Bertahun. Mama yarapfuye ansigira kiriya cyuma. Besok aku bawa turun di dinding. Amubwira yuko rwose tuzakizana hano. Sampai kelas aku dapat. Bila dia mati. Ariko ibyo yansabye byose nabikoze nyuma yuko yapfuye mama wawe. Nawe waradusize ari we musore mukuru uragenda. Buat untuk letak kat sebelum Umi. Ariko wenda tujye dutunganya bene vaze mama yasize. Kamu kata tak sesuai Bimwibukireho. pada aku sesuai nak. Ariko ntacyo bintwaye. Ayah, dia nak pergi kerja dulu. Papa najya agiye mu kazi sabo. Asezera najya avugana na musaza we. Kau dah bincang dengan dia. Mushye mwavuganye. Kau balik sini nak selesaikan masalah dia kan? Rwose mushye kubuje. Atangiye kwizera ko uzakemura ibibazo bye. Tahun ni saya kat Kemanchang. Myaka 2 namaze muri iriya nkambi ya Machang camp. Ada kamu singgah. Kemudian engkau. Wagiye gusura igituro cya nyogokuru wawe se? Ayah, Oya. simpan sikit duit. Papa ara amafaranga nabitse. Termasuk dengan duit pension, saya nak Nkurikije n'amafaranga wanavire mu gisirikare ya pansiyo bampaye. rumah. Sebuah rumah kat Imana pa kuba nagura iyindi si nzu. mahal ayah. Kita Kandi buat inzu kat ihenze. sana je lah. Reka tugure inzu tuve muri aka gace tujye duturemo. Mwana wanjye usiga tekereza neza. Ayah ikut sekali Papa, dengan Zain. wino tujyane mu kandi gace kitwa Zaini. Tuve hano. Sana je lah ayah. Tuzaturizeyo. Ayah tak payah dah kerja kat kilang. Ibintu byo gukora muri Uganda ntago ari byo. Lepas tu, adik pun boleh. Dia beli lagi Wowe na mushiki wanjye Zaini tuve muri aka kazi. daripada masalah dia. Mushiki wawe rwose ntabwo yava hano hantu kuza ugiye kumushyira mu byago. Macam kau. Nawe kandi ntabwo byari bikoroheye. Sekarang dah biasa Hasan. Ibintu byarahindutse Hasani. Rambus di tempat ni bukan. Uriya mukire na jana ntabwo yatuma ari umuturage uva muri karitsiye uko yatuguze nta n'ubu tugomba kumukorera. Benci sangat ke kilang tu? Papa nari nzi ko hanga ruriya ruganda. Maki arwah Mek. Sebab tak nak Mama pindah. yararwangaga nubwo yarukoragamo Kerja kat situ lepas tu. ntabwo mama yashaka gukomeza gukora muri ruriya ruganda. Baduca amazi badufata nabi. Kerja. Sekarang ni ayah pula. Nawe nakoreye uriya mukire none umuntu wari kumukorera. Aku tak rasa kau akan faham. Mwana wanjye sinimvisha kubyumva ibyo mvuga. Macam mana arwah Mek tak faham, macam tu jugalah saya. Wenda nuko na mama nawe utajyaga umwumva Tak siapa pun faham. nta muntu ujya unyumva. Salah dunia ni. Hano nta bintu bigenda neza. Ntago amakosa ari ayawe. Kira. Papa bitekerezeho. Musara mbwira ati hari amafaranga nabitse. Nawe uraviriye mu gisirikare hari amafaranga ya pansiyo leta igima. Twakemuka hano tukajya tukigurira ahandi taka. Ariko tukava muri karitsiye. Sasa abaturage bose umukira amaze kubagurira. Yafashe umwanzuro w'iki kubakoresha. Ngo afite uruganda. Musore hakuno muri karitsiye. Dia ada awet lawa. Cuba. Mwana nabonye umugore w'icuki ijoro ryashize. Assalamualaikum. Raja. Yewe. Aduh. Raja yaba hari. Siapa pula ni? Nindera. Abarara muri karitsiye hari abakimwibuka bakuranye. Nazmi. Abang Hasan. Hasani. Ni wowe? Ya Abang Nazmi. Yego Nazmi. Kau fikir lagi yang sampai sini. Ni mak kau tahu tak? Kau kerja kat sini. Apa pula? Mama wawe yaba abizi ko wakoraga hano. Tak tahu. Arabizi rwose. Ikut macam idola aku juga. Ati rwose akunda kunkurikirana ibyo nkora byose. Istilah aku je teladan. Mwana wakabaye wigira ku makosa agiye ukora. Bukan jadi bodoh. Ikut macam aku. Ntuzabe umuswa nkanjye kabone nubwo nawe nari umuswa nade gufata umwanzuro wo kuva mu burara mu muntu muzima.
Engkau jaga keluarga kau sendiri lah. Wajure bikureba sereka twinywere sha za mugo. Bitwaye ikisi. Jalang kau tu lagi bodoh kot. Ya mwana mushiki wawe nawe yabaye mujanki mushiki wawe. Wa undi Zaini mushiki wa Hasani. Adik aku Jalang. Mushiki nya angwa mugo. Iyalah. Nurumoji. Wanyumvisha. Apa pergi cek pasal dengan Raja sampai macam tu? Ntabwo yava muri company y'umukire Raja. Aramukorera. Kak Najwa kau apa cerita Nawe se mushiki wawe. Najwa. Maklumlah aku lama tak balik. Jadi aku tak tahu perkembangan semasa. Mushiki iyo ngaruka hakiri kare nakabaye mutereta. Jadi kau tanya je marah Windi akarira asibyo ko ngwaje mushiki wawe. Betul ke dia meninggal? Ariko ukuri ni mushiki wawe yarapfuye. Overdose batu? Ya nawe yazize kunywa mugo ihambaye. Arakirasa. Betul lah. Anabyibutse koko. Itulah orang cakap. Agirira uko ridashira ariko. Jangan menjalang main batu. Ariko bitewe n'ibyo abaturage bavuga nawe yari umujanki yikundiraga mugo. Kana mati kejong. Ariko agira ubuzima bwiza. Kibiza namujinya. Cyari gitangiye kuvuga mushiki we yabibwiraga kuva kuri mugo. Ko muvandi. Bibinazi ngo ni mugo. Arwaje. Uyu mugabo mweka muri Raid Redemption. Raid rimwe na kabiri. Ariko nayo ko Waze. Tak jumpa. Cyangwa Matt Clark agabona indwanyishaho. Murashaka iki? Wow. Kumbe kugera hano. Bafite icyo bita baje kureba umukire. Ini Raja tak ada bagi ski pension mah. Yewe Raja nagaraguye imodoka muri izi zatuza se. Mukirura hafite amafaranga za Lamborghini ama Rolls Royce. Modoka zihenze. Abang Hasan awak dengan Abang Ifrit. Haka bonse umwe Hasani yazarwanye n'uriya. Agak siapa mu? Ifriti. Yalah. Muri ring. Dia jadi fighter. Yaba ari mu Rwanda rwose w'abanyabigwi. Raja. Wana bagakomagurana. Semenang. Iki baragicuriye ntabwo gishaka kuvuga muri cyo wacu yishwe na mugo yamurenze. Hasani nabarazwi hano. Hasani arashaka guhura n'umukire waguzi wabo bavugane dore ya mirwano itemewe. Mbere hano mu kizu gishaje cy'umukire abafana bakaza bakabukuramo ibiceri. Hano niho bacururiza za mugo. Abozi bazakomaguye tayari hano y'urugamba rwambaranira komagurane sha musore naye n'ibyakoraga mbere ko ajya mu gisirikare akubwira ko igisirikare yari cyatumye mugenzi asubira ku murongo akajyana discipline do babizana n'abayipa cyajya ni kondomu ubukingirizo kandi ndani abari mu mugo mukire yifungure business meza agakingirizo urebe akakagura barangiza gapfundura agakingirizo doreba mugo indani. Hey abacuruzi b'ibyo baraje we barangiza bana ba rubanda bakashirira. Piga ye mereza mugo mereza bano tango beto mono sha tayari business iraha azanye kimogi cyitwa mugomba gusara ibyo bayina bakabyita mugo. Tayari wa musore Hasani yasabye kuba yahura n'umukire iri hano hantu kugera hakuma umukire ari igipagasi niba cyamwibye. Arafite ibibuga komeze mbere se nyine. And this is for Ho Chi Minh. Boss. This is for Geylang. Ibi ni kubwa Geylang. You can take my... Uwo gambale abapagasi banje sha. Uwo bateza leta. Anafite umukozi ni wa leta yaramwaye ubufaranga aragenda agambana abagenzi bafatwa na polisi. Apagasi w'umukire ibyo ari barazira. Tanga amakuru ka government baka amafaranga ava muri mugo. Uraruje kumureba. Tuan Raja. Raja. Hasan Munas. Hasani Munas. Baranaziranye.
wa mwana we. Are you really back? Wagarutse byanya byose. Lama betul. Haciye koko. Wanze kunkorera uragenda no murigaruye. Apa tuan? Saya kejap ini. Ntago ndi bugutindire boss. Ah, yes, I forgot. Nibagiwe. Lieutenant Hassan now. Harya Hassan waragiye wanga kunkorera hano muragarutse. Lieutenant Masaru tuan. Please. Navuye mu gisirikare niriye tona. Lieutenant. Tuan. Byari byiza kuva mu kazi. Aja. Ariko njye ukomeza unyitana agenda cyari wa wundi. Kaga kobwa karwana na muri ni mugoroba. Well, Lieutenant Basara. Ego rero navuye mu kazi. Tuganire. Cyatumye ugaruka hano. Raja. Saya datang nak minta perkenalan Raja. Ntari cyifuzo rwose naje gusaba mu mutima mwiza. Boleh tak kalau Raja nkwingize rwose jangan ganggu adik dan juga ayah saya. Hasi wambabari ukareka mushiki wanjye na papa ukabareka bonyine. Ya, yang pasal hutang tu saya faham. Ndabizi ko bagufitiye umwenda. Saya akan cari untuk bayar balik, cuma sekarang Zashaka buryo cyo umwenda nakwishyura kwishyura mushiki wanjye na muzehe wanjye. Saya harap kandi nzabikora. Wakwibihanganira. Orang bareke nta kiri ngusaba. Hasane bakira bumva amasazu hano kwica abantu ni ibintu bisanzwe kuri bo. Dudu Hassan icarira tuganire. Ushaka mushiki wawe mureke agende naso kukanga n'ikisi aguha utura ariko mpaka siwe. First of all, Hassan, you know how this works. Hassan business dukora uburyo ikorwa kandi ni ibintu bisanzwe. I don't let anyone in. Nta muntu njya mbeshya n'umuntu mbangamira. And I pity anyone. Nta muntu ndambura. Trust. Buri muntu ukamworeye niko muhemba. Yeah. Yego. Secondly, back to the issue of adik dengan bapak kau. See, ngarutse ku byaso na mushiki wawe. Dia orang not like you. Ntago ameze nkawe. You understand me. Ndaje kubyumva. Me well, and we both made banyak duit. Na abakozi beza kandi nje nabo dukora amafaranga menshi. We have time downstairs. Ndacheka nta kintu cyose dufitanye. You both nampak the opportunities I was giving the community. Ati rwose usa nkaho uri muri ambuza amahirwe n'ayo n'abaturage kubateza imbere. Saying, dia lebih ikut bapak korang. Ariko muko mushiki wawe ameze nka so nta kibazo cyabo. Syukur. Ntago wajyaga bagaha ibyo mbahaye. That she clearly did not have. She challenged me buat pengumuman to everyone that she was going to humiliate. Ikosa rya mbere yakoze ni ukunca amazi no kunsuzugura. Ubundi ntakana muri sakaragenda kibera ubuzima bwe. Wanita raja tak bertabal. Namufashe nk'umwana utanishoboye nashaka kwizamura kuri nge. Skanchishije amazi. Yang hantar you. Asubirika ngo bazi. Ni ari mushiki wawe kuzanye. Sini. Tak Raja, dia tak suruh. Oya ntago ari mushiki wanjye wantumye. Aya bwese ukuri. Kalau Zain yang hantar you sini, tanya. Mushiki niba nakuzanye ugende umubaze ngo. Mana courage dan hubris dia from the other day. Gwera uriya munsi yanga ko nicundeba nawe. Izindi mbaraga ari buzikure. It's good to see you, Hassan. Yeza kongera kubona Hassan. Be my beef. Naho mushiki wawe kwanga kuryamana nanjye. Nibyo bintu ikosa yakoze. Azahora ari umupagasi wanjye. Iso nawe agume mu ruganda rwanjye apakira imipote ayishyira mu mugo. Bose azaguma ari abapagasi banjye. Urakoze Raja. Kandi mu gihe nabahaye inzu bagomba kubamo. Nawe utagomba kunkorera kandi ku ngufu. Kwaguhembwa urusenda. Ugakora amasaha 28 y'umunsi yose. Fred. Ifiriti. Sigarare ku musensi. Ubwo mwazanye. Do. Hano ifite imbwa ebyiri Jado na Dani. Ayo. Do. Sasa hakuno. Ni one way je. Nak keluar belah sana. Hari indi zirari ya tumusoka. Cari. Kibaji cyuri ati mushiki yishwe na mugo. Yagashize mariko. Najo kirayinywa. Jap. Nakobretse. Sebelum Nazmi nak start bagi signal untuk korang belasah aku. Mwana mushaka kuzamura umwanda cyangwa. Di sini aku nak ambil peluang. Byari byiza ko byo mvuga. Kandi muvane Nazmi.
Mbabarire niba nakubwiye nabi. Sepatutnya gue macam tu pasal kakak kau. Ntabwo nakaba nateye blague kuri mushiki wawe wapfuye. Mubwira uburyo yishwe na Mugo. Lebih baik kau cancel lah plan kau nak pukul aku. Ahubwo mama nakwibukije bya mushiki wawe kwa Mugo. Byari nko kugira inama kugira nawe ndebe ko wayivaho. Plan apa sial? None ushaka kuvuga iki? Sini kerja apa kau cakap ni? Birimo rambwira. Shooting jadi action cut. Urabizi teka muri bakina filime haba harimo tipe. Go. Ariko tipe aba ari umuntu muzima kandi ugomba guhindura benshi. Kan? Ntabwo ngamije kukwataka. Genda. Fongo monwa vano gende. Seram. Macam cerita pegang pula. Wikira akazango muri filime z'intambara. Reba hakuno uruganda. Ntabwo rudafatika. Bazana maniga hakuno. Komeza imbere ariko. Genda amusunika. Uruganda rusa nkaho rushaje. Kugera sasa umukire yifitiye ekipe y'amabandi mwamururije sasa bari kumukomando wabaye retired wavuye mu kazi yahoze ari ikirara ajya no mu gikomando nkubita imbobo sasa bakiniraho ntashaka kurwana ndagukoma gusunika amora ashaka gusererana sima ibobo uhaze Mugo muza kunyuzirizaho imyuka ari yirukanyira nta ruzingo ashaka guhangana narwo umusararani hasani uno kuboko uzo n'imbaraga zitabi narumwe arimo arabasunika gusa arangije kaninyurire hakuno ndonyine Mugo yisere niba yaguteye niwabasha kigiye no kujya gutabara ikoze arangije kanimanuka ku mifuka ya Mugo amabandi ni menshi kabasenzi baramuzana upfuye arabasunika bagahita bagwa hasi hafite imbaraga zihagarara kazana icyuma ko nkuyu we iferabeto kiramubaga kuboko sasa mushinya wa musenzi we mutarwana kimufatira ku ijosi giye kujimutera mu kiganza ku ruhande mwana urabona ruko byananiye cyangwa mwajya mutanga amahoro Mama basa kakak gua tadi. Babarire kandi kuba navuze mushiki ko yishwe na Mugo sibyo amwabozi bwa kabiri Aku tak patut cakap macam tu. ntabwo nakabera bivuze ko na mushiki yararenganye n'inzira karengana Dia pemangsa juga. ntabwo yanyweye Mugo ko ayikunze Jangan je macam kita orang. Tempat ntabwo inamera nkayo ngo mumuswa lagi untuk kau belah tempat ni. icyo nakora no kuguhunga Sama-sama. kira n'icyuma cyawe si uko undushije imbaraga nuko nkurusha ubwenge imbaraga si ibirayi utekereza mbere yo kugira icyo ukora cyane amubaze ku kuboko arikomereza kombe kaze yini hakuno gashikike mane gataha ijoro bajya bahuza yarabataye yigira mu gisirikare akiviriye mu nibwo kigaruka gucana itara umuriro ntawe kuza hanze abandi baracanye bivuze ngo bano zibre yabo yamanuwe Letek tadi ni kerja dorang juga ke? muriro uracyagenda hangu cyo kuvana mbere papa ari Zain, yewe Zain Bushyo naye ntavuga aku tahulah kau marah kat aku. ndabizi ko wandakare ko ntabwo akabaye uraka gacaho karivumbura bacanye bwa butara bwa zamani karangije gashike mugenzi karamukunda karajyana kazana hakuno ibipfuko Kau dah tak marah kat aku ni? ntabwo ukindakariye Dari kau 8 tahun ke? ukifata nk'umuntu ugifite imyaka 8 Jen, wagiye kureba wa mukire Raja cyane aku dah agak dah. nari mbizi Tak ada pernah lah orang keluar daripada ofisi nta Raja. muntu ugipfa kuva muri ofisi ya Raja gutya amahoro Tu tak percaya bala macam ni. Kau masa niyo bavazanye ibi bikomere tak dia yang tak berhati dengan aku. Ya tu. umva ibibazo bajya gatikira ugakunda kurwana Kan? murabazamuswa Ni. Pada muka kau. umva ibyo ukora ntabwo ari byo Sangkul lutut aku tu. Lama sangat. uracyakoresha amavi cyane rwose kuva nka kera mugenzi nawe avandimwe ebyiri barakundana Siapa aja kau?
Ndakugishije kurwana. Ndakugishije gutera imigeri. Tem bukan kau. Ntabwo ari wabingishije. Kau bukan ada kat sini. Ntabwo ari kugira ngo wanyigisha, ari arigire mu gisirikare. Aku tahu kau marah kat aku. Ndabizi ko ndakare kare ko byari ukuri. Aku pun tak sangka hilang lama macam tu. Ntabwo nanjye nzi ko uzatinda. Tahu-tahu je aku ada kat camp Sungai Udang. Nagiye mu gace ka Sungai, imihamba yaho nibwo nije mu gikomando. Dik, Zain. aku rasa ada peluang kita pergi runding dengan si Raja tu. Ndakeka dufite amahirwe kuba twagenda tukaganira n'umukire turi kumwe uriya mukire witwa Raja. Esok aku pergi jumpa dia. Wenda ejo tuzajyanayo turi babiri. Byatwumva. Semua benda ni aku nak kau dengan ayah. Ni ukugira ngo ideni ryawe na papa abicuza turebe ko ryavamo. Dore icyo twakora. Kau nak cek kita lari. Shaka twirwanga duhunge se. Dik, aku Umusore nampak afite umupango wo kujya kubakira ahandi hantu bakava muri karitsiye. dengan mata aku sendiri. Nabibonye n'amaso yanjye. Hano hantu ntabwo ari sawa. Dunia kat luar jauh lebih bagus. Betul. Hano hanze hari isi nziza twagenda tukituriramo. Boleh tak kau dengan ayah? Buang ego. Wowe na papa mwaza tukajyana tugatangira ubundi buzima. Ada dengan ego. Hari abarabumva ko kuva ku ivuka ari ikibazo. Kau ingat tiba-tiba kau boleh datang sini bungkus. Natwe reka arani twajya. Habis hilang semua masalah orang. Turashaka dufate ibibazo byacu tubyane mu yindi karitsiye. Reka tubikemurire hano. Aku tak Umva Zain. percayalah aku dah berubah. Ntabwo nabyumvisha ko wahindutse n'ibintu byahinduka. Dah ni. Wari uri mu gisirikare Kuno nak bela negara. uzi wivuga ngo uzarinda igihugu nta kindi. Habis tu aku tengah buat. Uzi ko uzarinda n'umuryango wawe. Ni kau panggil bela. Umva. Aku dengar Igitekerezo cyo kuturinda ntabwo hano byakunda. ni masalah. Hano dufite ibibazo byinshi tugomba gukemurira hano. Sikit lari masalah. Tukabona ko twahava. Dik. Ibibazo karafunga. Sasa rero wumva kuva ku ivuko wajya mu barari baroze. Dore hakuru uruganda. Gufata za kapote bakagenda bakarundamo mugo bakayumishirizamo. Abemeje kwica abana ba rubanda bo ni benshi. Hano bagafunika nk'abapfunika ubukingirizo. Kumbi ndani hari birimo. Semacam neraka. Hano harashyushye cyane. Kau ni agak habis. Kau tahu lah. Kujya mu cyumba kirimo air conditioners. Hari-hari rosak kau tahu lah. Dore na se w'abana nawe nihakora. Boleh report pejabat bureau ni. Mane umuntu azagenda rwose avuge mu rukiko ko turakora akazi kenshi. Hakundi karitsiye yagoswe. Ni ukuryama mu ntebe. Nezo ntebe bakiriramo abashyitsi niyo matera. Saro nicyo gikoni. Mu gitondo agiye kubyuka. Mushiki we yasize amuteguriye icyayi. Rangije ari igitabo yarambitse hakuno. Igitabo cy'amateka. Mushyiraho ubwo ati muze ku ruganda ufate kawunga. Nimwe mbwa 5 kwezi ugafata kawunga $6,000. Ntabwo uzava muri karitsiye pakoze iki? Umukoreye. Bakamafaranga kavamo. Naho guhinga nta kepfo ka ruguru. No gukora bucakara. Banega genda tema ka gatabo. Harimo amafoto ya kera, harimo n'ibinyamakuru bagiye bakata ubwo umukiriya azakugura karitsiye. Bagurisha itaka ryabo ngahuba ku ruganda rukora mugo. Muzehe hakuno. Hano hari abagafashe mu ruganda basuzugura ba muzehe. Baza kwiyinza ku musaza. Barangije bafata hakura amavuta bacana kabiriti turacyagushyira mu gihombo. None se imipote ya boss ikibazo ki? Molek kau ni. Apa nama bakar? Vuga neza sha ibintu by'uri makora. Hijau nak ngamuk. Turakongera n'amafaranga uraza ukatwa menshi. Siapa cak? Abiyeza kuri uyu musaza mu ruganda nabo ni benshi. Bang. Wafashe ubukingirizo bwa boss agomba gushyiramo mugo urabutwika. Nayo mafaranga turayakwandikaho. Muzero mujinya. Oi, mengate. Warizembe usurisaza mbiki. Hey. Umushara bazawukata. N'umukobwa we nabonye arakukiye ariko umugore we ntizamusiga amahoro. Umusore nawe yibereye mu rugo. Muzehe yakoze ijoro iza kubona si hageze kwigaragambya ku mukire ateza imyigaragambyo mu ruganda ariko nabwo ntibyakunze. Hanyuma ni haciye iminsi umukire Raja atanga karuswa, polisi ya Malaysia iramurekura. Bihugu bikoresha ruswa kenshi ntago wakigaragambya ku mukire. Arakwimura agatanga karuswa agataha.
muzo ko yagatashye ndi hakuno reba uruganda umusaza hakuno acungana n'abasekirite bagiye kurya saza muzehe nawe aribyo yazanye hakuno hano hari abafata ubudobo bakabujyana ahandi hantu arangije afata ka telefoni Aku dah jumpa. hari icyo mbonye sinzi n'icyo mbonye maniga hakuno mu gitondo akiri aho bya bibandi muri garitsiye abiyenzane babura sezi marine nazo bacaho bahorobye ibishira sawa nyine kureba neza bari kuzamuka basa n'abagani iwabo. Oncle Hamidi merezi pachisigara nguriya muzehe ko yagatashye kubitana muhungu muzehe arataha. Hasani Bun Cantik tangan. Tatu baru ke? hano mwana birasa neza ibintu byose. Tattoo kalau tak kau. Ndeba gato atukiye tatuage ya David Beckham. Adik aku lutut muka aku. Come on lah Hasan. Mwana nijoro sister wanjye twaserereye. Patutnya kau ajak aku. Aku juga nak hantar Raja masuk lokap. Bana wakoze Kau kosa pergi kwaje kwa Raja. Sebab- Utambwinga inshuti. Ari umupolisi arambwira ati uriya mugabo nawe nagereje kuba namufunga ariko ntibyoroshye. Abaturage baraha kujya usaba n'umuturage avugisha umupolisi kubera yuko bazi yuko bose bahora banywa za mbogo n'ibiki. Babonye azare maravuga n'umupolisi abona ni ibintu bya danger. Aku tak cakap pun. Aku nak Raja masuk okap. Mwana ntabwo nageze ngo byo gufunga uriya mukire. Apa sah? Susah hati tengok usaha kau. Nampak tak? Bukan setakat aku je dah dengar aktiviti co-curriculum kau. Ntukagire ikibazo kuba baturiye abaturage. Nampak kau sembah. Barabona ari ibintu bya danger kubera ukuntu bose batinya leta. Susah hati. Bazi yuko tuzanywa ducecetse mpaka. Malon, sati. Non tak suka dengan kau pun. Hasi abaceka abantu bose batekereza nkawe. Ha. Itu yang aku tak faham tau. None si mfitiye amatsiko n'iki. Nak tolong dengan je pun. Abaturage bashaka kubafasha ariko nabo ubwabo ntibumva. Harus happy kalau aku dapat sabun Raja. Mwese muri bamwishinda kwamukorera uriya mukire Raja cyangwa. Abaturage nabo bagira ubwoba nta kuntu bakwigumura ku mukire. Kini orang dah hidup lama sangat bawa Raja. Bari abaturage babaye munsi y'uriya mukire. Sampai takut nak bayang hidup tanpa dia. Ntabwo bakibajije ubuzima bajya baramutse batandukanye nawe. Foto dia. Bakora akazi kabi. Kerja sampah-sampah aku jadi susah je. None uko bagakora mwibanga ariko karushaho gukomera. Lapang lah. San, Arikomereza ni mushuti bariganye. Ni Bun. kerja sama lah, gotong royong. Kita Bande kadufatanye imbaraga twese dufite intego imwe. ma. Uravuga cyane bro. Intego nimwe no kurwanya uriya mukire Raja. Ariko napfa kwataka umuntu umushinja ikintu udafitiye gihamye. Macam mana rundingan dengan Raja Penyangat? Hasi mbwira umwana wanjye gutagiye kumvikana kira kiyebe ngo ni Raja. Mwana wanjye wasaze. Lah. Bos saya juga. Uracyasiga ngo ukari sobuja. Jadi ya, kalau ayah masih lagi degil duduk kat sini. Papa kwa muri mugihatiriza kuko twaguma hano niko bizamera. Nagushaka kuva muri quartier ngo kavukire ariko nabyo na mafuti. Nanjye niba ukina bitekereza ntago byoroshye. Ayah, tolonglah pujuk si adik tu. Ese papa baso avuganye na mushiki Saya wanjye. jumpa Raja malam ni. Tukareba ko ijoro twajya kureba uriya mukire tukavugana nawe. Mana tahu Raja boleh kurangkan beban adik ya? Wenda mushiki wanjye uriya mukire yamushyiriye imiyaga tukajyana. Berambus ke tempat ni. Tukavana mu hantu tukajya tukimukira ahandi hantu mu mahoro. Twimuka. Boleh. Uravuga twese tukimuka se? Kita berada dekat sini pun sebab Raja roboh mak kita kan. Baguze itaka ryacu badutuye muzu. Atas tanah haram. Ntago hano ari ahantu ho guturwa. Tanah yang dibeli. Izi ni za quartier zimeze nka karambo nta terambere wakura hano hantu.
Dia bagi kita flat ni. Dia bagi semua orang. yaduhaye ikizu ariko kidafite amahoro. Dia dekat kilang macam nak ke jahanam tu. Kamu kena bagi. Yaduhaye akazi ko mu Rwanda wajya n'Imana duhaye ariko kwari kudufunga neza burundu. 20 jam satu hari 7 tumaze imyaka 20 dukora hariya hantu. Tumaze gukora hari imyaka 20. bayar gaji. Gukora amasaha 24 y'umunsi iminsi 7. Raja Amafaranga duhana urusenda akatugaburira ariko nabwo tugaburirwa twishyura. Kalau ayah pandai sangat, Ndakeka uri umuhanga. yang ayah terima tu kenapa? None se kuki akazi wakemeye? Iyo wikorera. Mayat aku Mwana wanjye kabari uko bananyica. Pak ni dah kena gasih 8 tahun lepas ayah. Je naharambiye mu myaka 8 yonyine papa. Lepas tu semalam. Uribuka ibyabaye ejo? Esok lusa, Zen pula. Ibizakurya bizanyira bite? Kau. Ushaka na mushiki wanjye apfe gutyo apfe nabi. Mwana wanjye. Engkau ni bercakap bunyi macam orang engkau. Ujye uvuga amagambo nk'aya nyoko. Ingat tak? Uribuka amagambo yajyaga ambwira, eh? Dia melawan cakap aku. Ingat? Mama uri kunavugaga ibyo avugaga byari ukuri. Mang ingat. Byari ukuri kandi koko. Tak sanggup hidup satu hari lagi dengan ayah. Ati Tapi mama yakabaye wenda iyo abahagaze hano mu mwanya wawe yakabaye avuga bizima. bukan pasal tempat ni. Ntabwo mama yakemeye ko dutura hano nk'aho. Amwana utanyurira. Azamukana. Akanazema ati mama yaba agihari kuko atekereza neza. Ntabwo yakabaye tuba abantu nk'aho. Punya ayah. Ariko yo kuri fake mu mutwe urumva kucana na mukobwa ugatungwa n'umukire ukora mugo bigwaye amahoro. Aragoye igifuka cya kawunga ariko nabwo ukore wishyura. Abivuze na mushiki we yumva. Maniga, eske. Murwanire iwanyu bitatugera abaturage barihungira. Bimwe baguhendera mu isoko ajya gutonganya inzira arakubita urukuta sisha bitanga iki. Kiraho. Telefone irasona. Hakuno. Abang, Hassan. Aruhamagaye. Cepatlah. Zaini gira vuba. Sasa wenda mushike ntibyatinze. Lah, relax lah. Birangira bumvikanye kujya gukora iki ku mugoroba guhura n'umukiri. Lepas ni kita payah tak kerja dah. kau ingat Nyuma na nyuma tugiye guhura na Raja. Raja nak dengar cakap kau? Urumva uriya mukiri ari bwumvye tumubwira. Kita dapat keluar hidup pun dah cukup baik. Apa kau ingat Wenda tukakagunyari dutuje. dia nak bunuh kita? Ntabwo ari butwica icyo nicyo cya mbere. Nah, aku tahu dia kan ex-boss kau. Dek, Yawe yari sobuja ntabwo uzi uko ameze muri iki gihe. negara kita ni ada undang-undang. Kita tak Ndabizi turi mu gihugu gifite amategeko n'amabwiriza. tahu raja panggil macam ni. Kita tak payah kacau dia. Ndabizi rwose buryo Raja azwi hano ari n'umukiri ukomeye ariko Aku tak nak kacau dia. ntabwo yadukanga. Enggak, aku itu je dia. Gishe nyene ni ugutabara umuryango wanjye tukava hano tukimuka. Tengok apa Raja cakap. Pandai aku fikir. Ibyo vuga ndabyumva ariko dupfe kujyayo nta kundi. Baca kubapagasi. Kimwe bahora baserera. Muvane ndakarira ariko ibyo nakubwiye nawe uzajya ubitekerezaho. Kumbe dore zambwe ebyiri. Dani na Jado kwa boss. Raja. I must say I'm impressed. Biratangaje. Didn't expect you would convince her. Ntabwo nari nzi ko rwose bugarukana na mushiki wawe. Twashakaga. So, Mwashakaga. So, do you have something to say to me? Mwamufite icyo mushaka kumbwira se? Ya. Ego. Mushiki icyo ushaka kubwira. aku Na. We. Ayah. Witegeka saba hano uje kwinginga. Kare gatangiye gakanga. saya Nyakubahwa saya minta maaf na mbabarire rwose. for what I've said and how I've behaved, okay? Uburyo nani nakwitwayeho nabi biko umukiri ashatse kuryamana n'agakobwa karabyanga ngabandi amuca amazi atumare uburyo nakwitwayeho n'umyifatire idahwitse. Saya nak minta maaf sebab selama ni saya tak erti nak bersyukur Mbare dengan rwose kuba naritwaye neza apa yang Raja bagi kat kita orang. no kuba narahawe byinshi sinshime kandi nibyo bahabwa kurya ni nica ni bukenewe. Rwose komeza kumbabarira. Look, I appreciate your apology. Rwose nishimiye uburyo mwatsi imbabazi. In the meantime, I hope Baba Kohan can sedai and Slamane. I was just trying to help. Na basi igisigaye nagasuzuguro kaso kugira ngo naso yumve ko nari muragereza kubafasha fasha umuryango wanyu. Yaba nawe wa mukobwa bamaze guca kenjuje kwaka imbabazi hasigaye so nagasuzuguro ke. Tapi, that won't do it. Ariko ndabizi ko ntago byapfa koroha. Sinapfa kubabarira. Me and my family.
ugomba kunyaka imbabazi cyaze mukazaka mu izina ry'umuryango wanyu wose. And I'll decide how to make it even. Hey, bagus cakap. Hanyuma ndaza guhitamo uko mbigenza. Muri mavuga ibikese. Arangije. Kanagana ibiryo by'imbwa. Mugasorera imbwa iriramo. Makan. Banza urye. Sangira n'imbwa zanjye. Nimba ukeneye imbabazi ko bwaraje. Buat. Parezas. Kan kau nak biarkan je lah. Mugiye gutuma n'igi ibiryo. Benda settle jadi. Zain ndabyumva ariko ndashaka birangire. Buri ubukene bugira mubi. Kubera ko umuntu akwishyuza wava muri quartier. Inzu irimo nize. Mukobwa arapfukama. Musaza nawe niko gahinda kazamuka. Aratamira. Jewe data we. Abashungera ntibabura. Zizana karashika. Harise mukafe masaza kwifatira video. Where you belong. Poreza. Kugira ngo nye Famous sinamubuze nari mukunze. Poreza. Yitonze. Okay, enough. Ebyo birahagije. Kararaka kabucira musaza wako. Sama Mwenda sinza ariko. I didn't know you had it in you. Ntabwo nari kwa mukobwa ugira umutima ukomeye bigezaho. Itu saja dah buat 40% off. Umwenda mwari mufite yomba kuri yo 40%. What you owe me. Baye bagiri impuhwe. 40%? 40%. Terera. Bidanyine koko. Can salam to your father. Ujye ntabwo nsubize naso. Isi wenda cyamwishyuza 100%. Wewe ngo yo 40. Kumbe karize. I want to fight with them. Boss wane buri umurwano wenda ukabagabanyiriza ijyana. Hassan. Mva Hasani. Nazaini mushyo wawe. How would the both of you like a chance to clear? Ntago ndamutse mbayandi mahirwe ya kabiri kujya mugabanye ideni ryanyu. 100%. Kujya mbabarira 100% amafaranga yose ashiremo. Of your hutang. Kugira umwenda ugabanuke. In the ring. Mugende mu Rwanda ni mutsinda umwenda uvuye 100%. Raja. Raja, oya, ceceka. Let's do it. Ndabyemeye tubikore. Uyu mukobwa asanzwe ari n'indwanyi. Abonye motivation yo kumugaburira ibiryo by'imbwa. Abyumva vuba. Musaza we nawe. Ino umukomando wakivuyemo yavuye muri Lieutenant. Lieutenant. Sasa umuntu w'umusirikare kumubwira ngo agenda arwana na civilian aba yumva ari ibintu byo kumusuzugura. Kau bagi aku kunyah. Tumye n'umwanda bro ariko ndababaye ariko iya karashika ninyifatira muri ring. Ndayihimura. Apalagi dik, kalau kita nak cancel game ni. Ako kutinda ku bintu. Sasa basigaye ibintu byose arabyoje amagace ibintu byo kubasangiye n'imbwa kucyo bitinda. Wapfuye se. Beli settlean. Nari nsushaka birangira. Kau boleh macam kan? Papa birangira rwose tuye muri macanga tujye muri quartier. Kita boleh berambus seperti flat tu. Base bwo tunana turasoza intambara birangiye. Tu bebas. Turaba tubohotse. Sister. Ni ikut aku. Sasa ini cyatunyuzana nanjye. Abatangira kumubwira yitonze. Kalau kita menang, Nidutsinda ayah tu bagi aku yang pujuk. ndabisuza abana pa twigendere. Sasa nawe bimwanga munda. Sasa ubuntu kurwana inkundura ya ntambara y'umuhenerezo. Musaza we nakuramo agapira. Aha. Bindi letere. Musaza namushiki bindi ikibuga. Sasa hari ukuntu ujya kurwana hari uwakwendereje. Ariko hari n'umuntu urwana afite motivation. Afite ikimusunikiriza mu mutima. Bagi aku yang settlekan. Niyo ntambara sasa bita intambara. Dore mama nig. Karize niko keza biyici. Nagurana n'umuntu. Tayari. Mufane. Tayari. Binjira ikibuga. Musaza w'umukobwa yabanje muri iyi mirwano zamani y'ibirara ayivamo. Yinjira mu gisirikare. Yongera wundi mwitozo. Sasa uzure w'umukomando ku musivile.
bashyiramo uturinda amenyo, bambara udukingirizo tw'amenyo mu kanwa ridakuka. Baretse Kafatu sasa bazi n'ubwenge, arabizi nta musirikare umuntu w'umugabo wajya kurwana n'akantu k'agakobwa karashika nk'aka baramusetinga uru ruzingo rw'umukobwa kamwikego baragakwepfa ashaka kubita wagakobwa sheri barashika. Abasenzi bana tugambaniye rwane ni mutsinda murababarirwa. Uyu ni umusirikare yakubita akantu k'agakobwa kadafatika gatike bakamereye nabi tayari, ariko nako bikoroshe maniga. Sasa ndio kubita mushiki wanjye aragahutaza karangije ntabwo ureba ko igihagaze ntabyo ubona areba akagoryi reba hano inyuma ubuhumetse buhengamye ibyo ntibyamusho kumbe ashaka kumwubikira asani gatera umunigo kavuna akaboko kazana ubugeri akagoryi nk'aka gashyira hasi ikingi igihe twagakubise kumera ni umunyamibare. Sasa hano mushiki wamereye nabi iki nacyo nabyo. Uyu we ni umugabo mugenzi we nta miyaga ata amavi. Ayiwe sasa karashika yabyisabiye ngo bagundagurane gatike gafite umujinya kazeyi bakobwa muhati bifuzi umutipa afite umujinya nta miyaga garukano kubitakana gukurura nta miyaga gukora mu gatuza yewe data we gukoma kwemeza gusa mushiki we nawe gakwega igikatu. Musore mweme urashaka iki kindi mushiki we niga kandi undi munsi nibyo wisabiye. Musore mushinya isura yigira inombe bya nyabyo siviliyani ujye ugabanya akamenyero ku bantu yewe bingana rihindukiza yewe data we ibi harimo n'ubugome yewe watsinze byarangiye yewe watsinze bosi. Ayaya ntago bihagije mugira ni yanyorugo umwenda uvuyemo bose arababara umukira arababara undi munsi sister twitahire turabikora gataje kishimye muzaje n'ahandi famiye ziratandukanye muzazije niga baramukubise menya arakuka batashye bishimye barayine mu Rwanda umuntu abakeneye katashye iby'inzi kabyibagiwe erega ndigifite bro wanjye ubu nabandi barambeshye Ikaw ko boleh macam. Okay. Ako turajyana n'ituvano Ayo tu bagi aku papa najya namutera inshuga sikit hati dia. Ndabizi araza kunyumva. Kau dah tak marah aku, Dik. Ako naze kutakindakarira. Wah betapa happy-nya aku. Bila nampak kau masuk erega kapal. icyanshimishe nakintu uko nongera kubona urwana Satu lagi. kakugarana akagoryi Masa aku kecil dulu. nkiri umwana ndabyibuka Kali kau ada fight. uruko wajyaga kurwana Si curi-curi keluar rumah. najyaga ahantu mwishi nyuma yaho warwaniraga Kamis. numvaga ntazakwepa kureba Aku tahu. ndabizi Pak tu kau lain. Kau kuat. ati urwo abagore muri ring urimo narwana nakurebaga wabona muragura umunyembaraga Mas ntabwo bugira fearless macam kau. nashaka kumera nkawe Sekarang ni aku lagi berani pada aku. ndabizi ko undenze ntabikaze That's not the point, abang. Okey. iyo si ingingo Hasani Serang je. ngaho mbwira icyo ushaka Dulu masa kat rumah, ndanibuka tukiri batoya kayu tengah panas. Kau suruh papa na mama bakunda guhora baburana aku. bakamisha Kau make sure kau yang kena dulu. Janji aku. rimwe na rimwe bakatubuza gusohoka mu nzu ukancikisha
Beli satu hari kau tak ariko hari umunsi wageze ndakubura beli urabura tu je. uransiga Aku mula tak jadi apa-apa. ubuzima bwaje kuduhindukira nawe ubukene nabwo baratwataka Tu, nibwo yatangira nanjye kujya muri ring atangira kurwana macam kau juga. numvaga nshaka kuzamera nk'umusaza wanjye. Aku terus terang dengan kau, adik. Zaini mbwiza ukuri Aku tak suka dengan diri aku. ubwo nagendaga byabaye bibi cyane Gaduh aku tak nak bergasak itu je aku tahu, adik. ariko n'ubundi narwanya ko ntabishakaga Mek dengan ayah bertengkar. iteka nahoraga ntekereza kuba nataha Aku baran. kugira ngo amafaranga nzaba narakoreye mu gisirikare Pasal-pasal ntazongera kubona mama na papa barwanira amafaranga make twabaga dufite. sesilang kau juga. Aku masuk tapak tu sebab aku nak lepaskan nafsu baran aku. ati narageze muri ring uyu munsi Sampai gukontorora umujinya birananira. tentera yang ajar aku disiplin. ibyo nigishijwe mu gisirikare byo gukontorora uburakari na disipurine niyo mpamvu nabirenzeho ko narwanya umusazi. Aku faham. Ndabyumva Tapi aku tak faham sekarang ni macam mana kau boleh senang-senang sangat buat ntabwo keputusan. nari nimvisha ku mwanzuro wafashe wo kujya mu gisirikare Orang ukansiga inyuma. Ibyo byambabazaga. Aku janji aku takkan tinggalkan kau lagi. ndagusezeranya ntabwo nzasubira inyuma ntabwo nzagusiga. Kau kahwin lepas kau pergi lantak Yesu lah. umunsi uzabona umusore Aku ikut laki kau. ukura kuri kwiziniyeri dore ko nta kiga kibaho Masalah aku. uziko kita nak pergi Kelantan ni. nakeka nta musore muri ako gace wanankunda se Aku ni ah. urumva nzagumirwa mpaka Muka mencari Peter Pan. erega ura n'agakecuru bagenda betera blague yako Salah. musore agize gutya sister inyuma yacu Ikut kita. hari abantu badukurikiye Wanang. utarebayo Pandang. reba imbere bakagoryiwe bakurikiwe uriya mukire mu Rwanda wabaye ntiyanyuzwe Tak. inshuti zawe hoya Lari dia. birukangamo gakeya batangira kwirukamo ka speed bongeramo bakomeza imbere kugera hano basanga hari bisi ya Paix binjira muri bisi ndani muri bisi abari bakurikiye babonye binjiye muri bisi barahagarara barana bigereka basenzisha kwinjira muri bisi abibereye mu bafite bitatuwaje nibavuga ntawe ubuja bafite ibyuma asani kiramubaga mu mugongo kumbe bisi rero agatego k'amabandi sasi nambara ivuye muri ring tangirira muri bisi ukira nashaka kuva ku izima nambara muri bisi byanyabyo urano umugome naho atagutsinda terura umuntu uzinga umutwe byanyabyo namushyikiwe ntiyoroshye nawe ntabwo yoroshye yadata we mbega umugome akaboko byanyabyo mbega jewe data we wongere bata icyuma nawe nshaka kwica kubitisha ikirindi mbe hari abarimo indani ba nyiri gukubitwa muri ringi nabo ntago banyuzwe badukubitiye muri ringi muri bisi ntago tuvira mwaho karagaruka Jangan macam ni, Bi. umva turekere ibi Bapak kau. twumvikanye This has nothing to do with her father. ibyo wamvikanye na data ibyo ni byawe karamukoma babizanyemo mijinya araricyabaza icyuma kiramubaga sasa araricyabaza musaza we mukobwa nzagufasha musaza we mujinya hano wowe kamubwiye siviriya rigenda gake akobwa ntikumva ateye umunigo inyuma ye cya gisore ngwanyizira aha nambara muri bisi masasu wazanye n'imbunda babizanyemo imbunda ayimwambura we nta masasu arimo gasi ryanyuma ryari muri cemba ikibunda kinaga imbere uyu musenzi umukobwa bita umujinya yaba data we kabita inkokora n'undi munsi umutwe witwengama gupita ibika
wongera ubyuke musore yewe data we ari cyamufashe winesha kano nako muri cyuma wino ushiki we kigiye kumutera icyuma musore sayini nakabaraga bandi tishaho bagitera uyu sasa ashoye urugamba tera icyuma mu rubavu kiko ukobwa ayiwe hano rero bakubise arajunjama kureba neza na mugenzi we bamuteye icyuma mu rubavu. Ayiwe bro Ryan tangije afatiraho uraho shoferi sinzayijyanye he modoka sinzayijyanye he bisi uyoboye bishe musaza we abandi nabinyuma aracyagwana ayiyobora nakuno kandagira umuriro arangije avamo muri power plant ya boro y'umuriro hano bari modoka mwese mwahiramo gonga power plant shinga umugongo tayari karashika nayo nimbikize hakuno muzehe ukagoroba kiraho ibintu bitangira kwimena. Namba ribereye muri bisi n'inkundura sasa nk'ahantu hari imyaku bimenyetso nibibura birabure byimena. Asa nikanguka bangun, asa nikanguka yakubise umugongo ku byuma. Bangun bang mukobwa hana afite akanyundo kameze ukuntu kugera hano apfiriyemo umuntu bavayo rangije do tayari polisi baciye igihuru tsimbe hano gatoki kumbe nagari polisi modoka y'umukire Nana Munas ada dalam bus. Umva abana ba Muna nabari muri bisi muze yitwa Munas. Muze havayo. Wibuka gakobwa karisi karo akana kuyu mukire. Naryari sori. Mukire kuza. Sigema na mwana dore gakobwa kakize. Ungwe mukuru. Urada yabigendeye kirababara. Bana bipfuza kwisha abana babana babo badacishije. Put down flats. We're going over to Munas. Fata abasore banje bose batakeriye etaje n'aya abaturage. Chibet. Umva vuba. Wejya uwihubuka. Cahano. Sasa na kindi kwataka yakarikiye bahende abaturage. Tayari. Bahamagara mabandi. Hakuno guhamagara muzehe. Asa na amagana mu rugo za amwikirahure cyamenekeye saza nagare mari taba zaini ongeramo kimetwe uti do amabandi leze bana boss mra aho boss ayiparika bamwitiye umungu we mukuru w'imfura zakari badatawe papa Nungabiri raja ndarise nakeche famasi yarangatiye muzana musaza wanje nibuka mana famasi rwose positive abandi bakogwa ari kumwe nibuka ina Yesu ufite umuntu wagira ngo nako katete papa famasi yarangamiye atwarwa na nuza
Gende mwese. Dore ngo barashumuna amabandi yose. Muri bandi ryose rya karitsiye. Ya etaje abaturage kuko wari yizira. Tayari. Agenga boye umusaza bakubita abana banje baje n'umwana wanje w'imfura. Bagera kwa muzeyi. Type de bandi. Oi, Nazmi, jogra! Nazimi, ngwino tujyane. Dore kimwe yacuriye ngo mushi cwacu bamwishe yishwe na mugo. Nazmi, jogra! Naho cyo baraturanye ariko gikorera umukire. Mwana wanje wijeyo. After hakuno nyine urwaye. Nagafoto ka mushi we kari hano. Mushi wawe ibintu byamwishe. Uriya mukire kari ubikora urageye. Kirarinjira. Naganga y'amabandi. Muze hakuno kiraho. Ego mwana wa. Papa. Keluar dari Papa. itu ya. Soka muzona ha. Hari ibintu bibi byabaye. Yaceka araje yohereje abagabo be aho ngaho mu rugo. Ava hakiri kare. Muzehe avayo. Muzehe kurebanza abana abaturage barimo barahunga. Bahuza amaso. Muzehe bwa mbere yateje imyigaragambyo kugira abantu bakeye gukora mu ruganda rw'umukire. Bivuze ngo baraziranye. Yaramufungishije umukire atanga faranga. Muzehe afata igihororo. Dia datang sendiri. Yewe arimo araza namubonye. Keluar sekarang ya, sempat. Papa wahavuye no najya ariko bacika. Udah aku tak gimana. Ne najya handisa. Ayah, Negereza. Papa, degil lah untuk ni. musaza tumva nawe. Musaza yacikira heka inzira rimwe. Kiraratambuka. Fite kipe y'amabandi. Tunggu sini. Abandi mu ntegereza hano hanze sha. Halo, Manas. Munas uraho. Waalaikumsalam. Alaikum salam. Arekiriza. I like myself in. Rwose uburyo nyekirije ni byiza cyane. Mas tinggal aku dulu. We're still on that. Yatwiye bitinda tuganenga abantu baziranye ariko. Kiza cyegera abashinyaguzi ni babura. Anak-anak kau mana? Ubundi abana be bari he? Aku dah halau dia orang. Ntabwo mbizi nabirukanya. Dia orang tak balik sini lagi. Nta nubwo bazanahagaruka. Exactly. Byiza cyane. We're supposed to protect our kids. Ababyeyi bose bagomba kurinda abana babo. I do it my way. Nanjye niko mbigenza nta mubyeyi utabura kurinda umwana we. Do it your own. Tapi malam ni, Gusa iri joro because you taught your kids well, kuko abana bawe wabahaye uburere bwiza n'abatoje neza. I failed Njye natsinzwe. to protect mine. Nananiwe kurinda umwana wanjye w'imfura kumurinda. Banyiciye umwana wabatoje neza rwose ubabahaye uburere bukwiye. So in a way, it's all your fault. Kandi kuba umwana wanjye w'imfura yapfuye. Makosa naye muze. But then it's always been your fault. Ariko kuva na kera makosa yaraye yawe kandi. Alang-alang kau dah nak mati. Suspect. Ugiye gupfira muri iyi nzu icyo nakubwira nta kindi. Despite our rivalry, I always had respect for you. Rwose nakunze uburyo twahanganye kuva na kera. Bari umunyacyubahiro ubona mu kiganza dutandukane. Raja. Kau boleh terus naya orang yang tak berdosa dekat sini. Basi nyine ubwo ugiye kunyita bake kubangamira abaturage b'inzira karengane. Tapi bila cukup sebab, cukup Ibyo umaze kubakorera ko bihagije. hari, mereka Ariko iki gihe cyageze. akan bangkit lawan kau semula. Niba bana ibyo ugiye kunkorera ndabizi ko ntibizakuragendera amahoro. Dan bila sampai hari itu, Umunsi nugera adalah hari mula-mula. uzicuza uburyo wateje uyu mwanda. Hello. Saya nak lakukan kecemasan. Ya mwana ni ibintu byihutirwa. Arahamagaye. Orang tengah ini bangkit. Alanya cuma Tuhan yang Inzi nyiri ibyago, iyo ibyago byaje n'abatakuzi bakwimana lift. tengah ini bangkit. Balanya cuma Tuhan yang tahu. Kose mukora icyo mushaka. Aku patut tamatkan kau. Nakabaye narakwicara na ubugoryi n'ubwanjye kubona zuyaje. Nitwe tugotwa tubura kubahitana hakiri kare. Kira abapagasi barinjira. Bose kangucanira baba. Yerwa nawe n'igihoro cye. Ndamuna ashaka kubaga. Muzehe.
boss. Abari mwinjire ryari seme mwinjire sha. Ko bakamuhambiriye muzehe. Sanse mu nzu yose. Cyane kibiriti. Tayari. Ya muzehe. Ati Allahu Akbar. Bana niyo nkuru. Bana bageze aha. Papa. Bona babandari barasohoka. Kandi yo. Ukirenjira mu modoka. Kobwa ageze aha na musaza we. Bosi niwe wacu bundi. Baji wabo. Baza birukanka. Mde kurwande. Bagera ibirahure byatangiye guturagurika. Dore umukobwa disi. Ndoba kuzimya inzu. Adutabaye. Bana yo. Sazo yagizemo indani. Umuriro ni mwinshi ntabwo twakontorora. Igihe cyarenze. Abari mu byago ya wijayo. Zain. Tuza. Ntabwo uri buzuru wapfuye byarangiye. Zain tuza. Papa yapfuye byarangiye. Ntacyo twakora. Nakubwira igihe urwara ufite impamvu. Ariko ukagira ikintu kikumotiva cyangwa kigusunikiriza mu mutima. Dorama bandigari gemura. Bari basanzwe ari indwanyi. Bamaze kwica se. Hano hari umusirikare avuga ati igisirikare cyangije discipline no kwitonda. Ariko bararwanaga kubera umuryango wanjye. Nari nabaye nk'imashini yica. Barigemura. Uko bafite akanyundo. Kupita ikegera ziri imbere nari inyuma. Tayari. Umukobwa n'umujinya. Marira mu maso. Kanze. Umukobwa. Nambabazi. Pati vaze pasta du amusanzwe. Umukobwa. Pita kanyundo. Hano. Kupita ubangura na miyaga. Musanzwe. Bakinishije. Bakira igisinkuba. Abandi bari abandi bazawapi. Gwinos. Ni muze. Ijya discipline y'igisirikare bishyize ku ruhande. Murashaka? Afite icyuma. Kau tak layak pegang barang bapakku. Wa musanzwe. Ikoze. Ugufata umuhoro. Waviye. Ashaka no kubabaga. Ucaga suzuguru. Yewe data we. Ukukubita bakaguhinduriza. Tayari. Abandi bazawapi. Baragarutse. Ngama bana rimena. Hey. Aho bwe filmira. Bakubise amabandi. Ijoro ryose barakubita bamanuka. Kubagabana. Ya umusoro after a display. Hano byo kugutema. Kugukubita ikirindi mpaka. Basenze gusa. Hari umujyari. N'umujinya mwinshi. Jinga sana. Ikibabaje abarimo bararwana. Barwanira sebo. Banahembwana nabi. Barakarwanira umukire. Anaguhemba neza. Yewe. Byanyabyo. Ayiwe, hangubise iki? Umushikane ngo bacyangwa. Tuza. Subira inyuma. Ntabwo bashaka kwica abaturage. Bae umutipe w'umutindi. Niba ari munyuma mukomye. Urabe. Tuzaswa musenzi we. Namiyaga. Agera kuwanyuma. Ariko nawe bashaka kwica kubahana. Zain ugiye. Bagaimana? Aku nak gushaka uriya muhamba w'umukire. Ngiye kumuhiga nona. Aku datang Isa. Papa yapfuye wituye panic. Ni wowe musu. Aku datang Isa. Papa yapfuye kubera kwa washa none. Kau tak kisah dah. Aku atwitayeho amafaranga wabonye.
Ni wanaje no gushingura mama. Pada muka kau. Kau tak nak main sesat. Akabari chimnya da byose. Ini bukan masa sesuai untuk kita je. Iki ni ugari cyajanya cyo. Kau faham? Nugashyuye mu mutwe n'utije kwata ku mukiri. Uranyumva? Cepat! Hagoyi wabo ndagoyi wakuna amabandi ni menshi. Akobwa karatangira. Musaza wakamusiga mu nambaro wumwe nacyo. Ndabyifasha. Nambara twarwanye. Zamburira handi hose. Naga abasivile rero bananira uwumwe. Ujije nayo namiyaga. Aracika agiye kwiga umukiri. Sasa. Ndani. Baturage ndani. Bose ni zero zo muri quartier imwe. Fite igihorohoro. Sasa nabashaka kwica abigemura awukoma ahantu gahita usinzira unagura imbavu yewe police ayitezamo ka gasore mugenzi ka mushuti wa inspector aza kureba mushuti byakaze hagarare umupolisi ariko se wanga amabandi arasa mu kirere hagarare afite umujinya Hasan letak parang tu. kiri cyo gihoro hasi Nambaka bapak aku bun. batwitse data ari muzima Okey Hasan letak parang tu dulu. ufata umuhoro mu ntoki n'ibizure shyira umuhoro hasi bijye muri leta gisigaye na amategeko na polisi bibikurikirana Hasan, please. Hasan ndakwinyize mwana mfite imbunda mu ntoki nakurasa nkanavuga ko ari muranyataka tubigenze neza shyira umuhoro hasi nawe arabyubaha shyira umuhoro hasi do izi bapakira kubajyana epfiriye igikondo zo nizibura byinshi nibifite ibyangombwa abibaga mu masoko abashikuza ubutelefoni abiba inkoko bacishaho umurambo wa muzehe yena ntiyamushyinguye nasi yagiye gushingurwa na government Ni, semua ni byose bimureba bukan sebab orang lain tahu. nta n'umwe ufite ikosa Sebab kau. amakosa nayanyu nk'abaturage Sebab kau. byose amakosa nayanyu mfana abanza kubacurira Sebab kau juga sebab korang. amakosa muyicirire mutajya uri mushinja amakosa Suka hidup jadi hamba kan? mwese murumva munyuzwe kubaho nk'umutuzo mubayeho nk'abacakara Benar. avuze ijambo Macam ni lah jadi dengan hamba. ibiri kubabaho nibiba ku bacakara abantu badafite kwishyira kwizana hano hariho banavugiyemo nayibuka na mashusho wapfuye Nazmi Hari ini Munas. Besok siapa pula? uyu musaza wapfuye yabishyuriye igiciro cy'ubuzima bwatanze ese nduri bukurikire bwatinze fata mushuti bajya mu kamodoka ka polisi Hasan Cuba kau cerita ke aku ntuce ku mpande ngo umbeshye mbwira uko byagenze apa terjadi sebenarnya. kandi utambeshye Kita orang ada jumpa bas. twabonye bisi Accident. yakoze impanuka Nya mayat anak raja. twasanzemo umurambo w'umwana wa Raja Bas sekali dekat wa musore bateye icyuma mu rubavu gelap tu. Tapi umwana wa Raja yararimo bila aku sampai, ariko ubwo nahageze tak ada pula. nta murambo nahasanze Kau tahu apa-apa tak hari ikintu waba ubiziho pasal tu? ndangije mushuti bakuraho ipingu barakuranye bose ari ibirara umwe ajya mu gisirikare undi yinjira mu gipolisi Kau tak faham pun. ntabwo wabyumva mwana Aku tak faham. ibyo wavuze Aku tak faham. ntabwo wabyumva ibyo ndimo Hasan, Hasan urumva karitsiye uyirambyemo kau tahu tak?
wowe Suzuki Aku ni sebiji sama macam kau juga. nanjye meze nkawe twese dufite intego imwe Mana lari dari tempat ni tau. nawe manu bashaka kuva muri quartier Mak ayahku dah mati. ababyeyi banjye barabapfiriye hano Sebab overwork. bapfuye ko bakoreraga uriya mugabo bakora mugo nabo. Kau tahu tak? uzi ibyabayeho mu nyuma Lepas tu aku kerja siang malam. nyuma yaho Harap-harap boleh tangkap penyangat tu. nawe nakoraga amanywa nijoro kugira ndebe ko nzahangana n'uriya mukire Habis kau rasa kenapa sampai sekarang aku masih tak give up lagi? none zo n'icyatumye nguma mu gipolisi kwari ukugira ngo nzabona uburyo muhagarika ni ukubera ko Aku tengok family kau iyo urebye umuryango wanjye sama dengan family yang mesti naho umuryango wawe utari n'indi miryango harimo n'uwanjye flat tu. twabaga muri kiriya kizu Aku ariho badufatiye menunggu je dia orang. tubera tubonye iby'imiryango yacu ariko se bariya basigaye Betul cakap kau Bun. Bun ibyo uvuga ni ukuri Kita nak benda yang sama. twese dufite intego imwe one the same thing Kali ni aku dah tak nak lari dah. ntabwo kuri iyi nshuro ndibucike nta nubwo nivuye muri uyu mujyi Aku nak bakar. namwica uriya Raja byanga byakunda ndamuhagarika kumbe gace ke katejemo aka nako yakabwiye ati ntugahubuke Aku rasa Zain tengah cek raja sekarang ni Bun. ndakeka mushiki wanjye barimo arashaka Raja Cari dia. Sudah balik. Nanti kau buat kacau dalam kilang itu. uriya ruganda ndaruzi Tahu neza tahu. Dia buat lebih daripada kondom dalam kilang itu. bazi ko uruganda rukora za kondomu udukingirizo ariko indani mu dukingirizo niho batsimba mugo Belah kanan koridor sampai ke ujung hari icyumba kiri inyuma ada satu bilik. harimo sare nini cyane Dijaga oleh private security raja hari abasekirite b'ibanga ba Raja niho babibeshye barimo indani untuk kami masuk bilik itu. aho niho waca ni inyuma Macam mana kau tahu semua benda ni? bamubaze gato urwo ruganda bundi warumenye ute Kau rasa siapa? urakeka rinde se Faham. ntabwo mbyumva Faham? fata umuhoro wawe wabakubitaga ikirindi nimba ugiye guhiga umukire nanjye umuryango wanjye wabigendeyemo bro Tunggu, genda umubage bubenzi tunggu aku. mubitira ingumi byitwa yuko wankubise ingumi ubona gucika unyaka n'urufunguzo rw'ipingu nkubita serious Mari. eri ingumi wangu ni cyamujuti ujyane cyo naza ngo yacitse ati yabanje arankubita aracika mwana ntago nakubita wawe ntago wamusenze kimukome ingumi ibyanyaga Tunggu aku kenapa? mwana kucyungubise wangu Balawe. ngaho sohoka cika mwana mugenzi inshuti iteka zora ari inshuti sasa hagarara arankubise aracitse yewe zatabacika n'ipingu n'urufunguzo kumbe dore hakuno mu ruganda Semua okey. Cek dah belakang. Ya. Oleh. abantu b'iyisi barakaze mu gushaka amafaranga Ni mau nak apa ni? urabyara abo bashishikajwe no kwica abo mubyaye akajya agakora mugo ari ukumara abana ba rubanda mugaruke mukazi umukobwa baramuzi arijasha mukobwa baramuzi ntajya heza Anak tina mun hau dalam goyak sedak tu. so umukobwa w'icyo kiwamuna maze mnasi simbizi ntago muzi neza afite akanyundo ifite ndi bewe data bewe umukobwa wamutindi nyundo y'agahanga sangara rume fata inyundo yewe bewe umukobwa gotwa gato kome inyundo agira mu bwoba bihagararaho ataza tukwemeza shaha bewe umukobwa wajya gushaka ukagubitana n'uyu Iya, atagutsinze muzabona rwemera ahantu gato puan. Pendek juga. ni umugore cyane umugore sawa ni umugore ibiko ni by'ibyuma acyara namucika kubera ubwoba umukobwa ntabwo ari inyundo gusa nyamunini aragaho barikubita yimushuti nyamunini hindukira fata inyundo ayiwe ubiswe n'inkuba cyangwa burada arateza muzayini aha Okay. eze neza bro sasa dore ganga yose sasa ekipe de bande kirara Raja
bagira birakanguka amako bitasha yegere banza kubanza imbere ngamwagera simwongera mu byimbe mubyimbe bakira wa mbere telefone irasona Dia tu, akak lah mana buat. telefone ni irasona wan Yalah weh. Siapa punya telefon? telefone ni yande we wagikubye yanje barakazi Abang Nazmi, bete nazimi mushuti kau balik sini. Faisal Mak kau tengah susah hati ni. mama yahangayitse afatwa n'umutima Sampai bila kau nak biar raja tu bagi kita mati-mati hasi ubundi muzakomeza kurura umukire paka ryari untuk dia? mama warwaye umutima nta mafaranga y'imiti afite Kau balik ukora sekarang. mu ruganda amanywa nijoro uranywa bidahagije watacukana reba nyoko abana bahimbye politike Balik. umwana wanjye umugabo uzakorera umukire yireba yishe umuturanyi turamushyingura tutaramwe mukica n'abandi bantu abaturage bose bakora gahunda guhamagara buri muntu wese ukora mu ruganda famiye zanyu zirakennye icyo muzi ni ukwigira amabandi ukigira ibintazi ngo murakorera umukire muzagezayo eke nakiya kirasona buretse kanita yo madamu ego mukorwa uri he Habis rindu. nagukumbuye shiri Hey, 5 miss call. yamamagaye inshuro eshanu madamu abari bagiye gukubita abantu umwana gukorera umuceri n'inyatsi abaturage arubagiriye inama ati rwose ko bishe mwe barabagira imwe muri bene ndi mwana mu mwataka natwe turabizi gukorera udufaranga tw'inyatsi inica nicize imete nyankwekenye hano hari abaje bapagasi komanga mu rwego rwinshi kandi bosi Bring me their heads. banzaniye imitwe yabo Dengan senang, Bos. ni iby'agaciro bosi kagende bigukorere aka kagabo n'indwanyi ukibuka muri Red Redemption Arise disi nyuko kubura famous nabuze famous yewe ndatemeka gahinda gakura y'indembe ebyiri baca mu mapagasi ana haraho bakomaguye ejo bundi dohere kurinde aba nabo do boss bari ku matelefoni bahamagarwa n'imiryango yabo bero byo gukorera mu rwabo abaturage mubeshya ko mukora udukingirizo murindamo ibyica abana banyu murarwana n'iki mwagwaza amasambu yanyu mukihingira Kau barasohoka Kau nak jane sister ni? Aku tak lari ya. nawe mwanya ko abantu barimo barahunga dore ibinganda cya laboratoire gikora mu godo Five! Keluar! bese mvana mwabaswa mwe kanegenda abana nabonye kancike kave hano reba uruganda we hey Oi! we lah. bonga sister dukomeze imindani reba laboratoire abagome baragwira koko umuntu agashishikazwa no gukora ibintu byica abana b'abandi barimo arashaka amafaranga Abang apa ni? Hasan ibi ni ibiki usanga mwabaswa mwe iyo yifite bari bitagize gane yinginga mutogamba mwabashenzi mwe Musenzi yubatse uruganda rwo kumara abana ba rubanda nibo babitunganyiriza bari utuntu tw'udufu tumeze nk'utubuye Syabu. Aku dah agak dah. nari mbizi Macam mana kau tahu tempat ni? hano hamenye ute Ayah. papa ujinya Kita bakar. Kita bakar semua. gahunda tuhatwike bakira papagasi na ndembo bamwe n'ibipanga oyo na ndembo unene y'icyuma mukobwa abagabo sasa abo bishoyeho umusirikare ngo basivire bahaze mugo mukobwa ihagaze
sasa babimenye atangira gufata atangira gukata ya bomboni ati mmoja bamenao mukanya murajya free yewe namiyaga atangiye guca mu rwanda ndani nakubwiye umbare saka rutuzu rgesho nakobwa haruka ari Adik. Say ni boleh sensi. Woi. Apa kasih? Jangan abjo. Saya datang wei. Ya wei. Lucu sumun. Na wei. Jangan kuica. Ngese. Acha kubana chibyeyi. Na wei. Ngo kubate mabyamu naniye. Bari cyari bwe. Abi. Eparito. Kwa musenzo sinzira. Ukobwa. Hano hari cyamuzunze. Abasenzi. Arishigeni. Ari cyaka zonze. Garuka. Ya baramubaga. Yamwigize. Mutesha inkoni. Asi. Muriro tangira gukwira indani mu ruganda. Lari, bahaya. Sen rukange. Meze nabi. Cepat. Tangira kuza mugenda gace. Hano hari biturika. I'm so danger. Ruganda rw'umukire. Budak. Kibazo ki? Apa ni? Kalau kita Abi hari abuna nabyito. Ajo. Byo gushaka raja. Baza bitonze. Kugera Arise yifite agahinda kafe maswara mukati yakajya kwanuza kaberwa postinga ntuza ateranyije no kubura musaza we kakagabo n'indwanyi umwe mugabo muri Mati Cloud nabuze umugabo barashaka ngumirwe ntamburanye iki afite inyundo mugabo yitonze zinga ishati tayari ndanyabyo akubaga aba bagabo bombi n'indwanye karashika Gini yundo ko kafe masi bagabo tanyabyo karagos bagabo aramukoma tanyabyo karashika bayikoma inyundo fata inyundo narayinaga ati hombo kanze ugorore hombo kanze hombo rira obwa afite hombo kare afite ibyuma renya karamushota yabora gato bagabo ntabwo koroshe ugamye ni ikibazo waragakoma ariko bayise wira nakubwira cyane da premier umva yewe Mazendore Akabo karamukoma Bose nawe wagana Bose nindwanye byanyabyo Kamubagaho gato Kashira hasi Aibe Konje data we Gonguru kutabeto ikabao Yewe data twira komera Ubanda bagira imitwe ikomera Juba Ica mu ishati kabaga kaguru Senzira Cyo magifata muri beto nako Data we busheri nako tugikora Ata kaboko ikimanyu Uzajingura mu bimanyu Nakuruhande nakuranyurwa Do
Nangije uri musaza we gabo kimere nawe Hassan yagutabara musaza we kigabo nambabazi cyamukomye mugeri tuza ogabo Hassan cyamukomaguye kangabone kumva okora bikaziye musaza we hejuru mbere n'inyuma ntabwo abumwanya wo guhumeka cyarimwe kagabo ndikumva babiri cyarimwe nakubwiye Sankara yewe kagabo ni korosi maze ndore Sankara nakuye muzambaza ikindi barisaza musare mugeri boxing moto yewe kubita nkongora umukobwa maze atize mu mwuka tu Zain kobwa arashunjama Bansen wa musenzi we urakari bahere kuri se sinzi muco cyo nabirangiye Katijike ari basigaye ebyiri kibagiro ki mugabo arumye Baisa wila box tata we box agatuza kamera afata cyuma takumubaga abura yewe tata usaya Tirimira hawe Sankara muzambaza ibindi bana barashunjama namwana usikera voma we mujye mukira nabo muzi nago bugari babutogosa mujye mukira n'ibyo muzi arabakomye daragasuzuguro fata ibyuma byose biratyaye tutajya byombi biratyaye bifate azitwaza naye mfite bibiri ufite kimwe acu wambaye kwanza nagasuzuguro kimwe agikira ku ruhande mwereke ko hejuru y'ingo kwa bari dendo hejuru y'abanyamunwa bari iki Sankara urumva aya bagabo cyanyabyo indugize ibyuma Malaysian boy cyanyabyo bagabo barabangutse cyuma awe kiramubaga binagasuzuguro we ibi nagasuzuguro bagabo nababwiye akari karabuze karaje Sankara muzambaza ibindi sizi mwashakaga kamutesha icyuma ariko baragundagurana abuze uwemeza undi abuze icara shinga ibondo maze ndore agabo ibyo ni ivi nagafata singa urugongo ku meza ingumi z'imbavu paka hasi agiye kuheho aramucurika kagabo karabangutse afatisha amaguru ntabwo kamushyikaho ubugome bw'ubuce ntabwo akongera urabagabo ubugome bw'ubuce urabe akongera akarya boxe turizaho agasubiza hasi gira sawa ugondene biranga cyo cyiza cyo kuba muremure biranga afite amaguru kagabo nagukumva musinzira gakomye ingumi karacyaryumva karamudoda biranga bagabo baraha kuba muremure no bibera byiza
tangaraga kuma karamu barahana ufite ingumi iremereye barazengera yewe kagabo kamubereye amanyu ya ruguru kamubereye ibamba box wajenga sana kuja hapa ngwino yewe ukoresha maze ndore sankarerega nazigiye we ibyo mwari mwarabuze nibyo nazanye yajwe ribore imitima ya benshi na filime zibyishimo abanyarwanda kagenda kadigadiga cyuma rero ukobwa hakurya rakorora nagarafu sister uracyahumeka kamaze nsoze mushiki wawe bamukubita imipote nkubita kondomu bavuga ko ndo mutinganye urasima nzimaze iki oge kamaze nsoze wowe mushiki wawe gatera icyuma cy'urubavu munda aragatunguye gashinga icyuma cy'urubavu box mokora mudaturune bastadi agatunguye arakubikira ngwino bagaciye kime ngwino box najo arakadoda nakuruhuka ntago umwanya wo gutekereza ntago umwanya wo kubitekerezaho kugukubita ntago umwanya wo gutekereza no gutora amabuye ntago umwanya wo kuruhuka ngwino hano amusenzwe fatisho si salama ubundi Sankara muzambaza ikindi jewe data we ubu niyo yarangira simwungutse filime ziragwira zakurira mushiki we seseta uze neza ahiwe nako bakabaze ambara yarira ntabwo yari yoroshye bakiraho za gas cylinder tangira gusohora gazi yakubitanye n'umuyaga gato nako sorry n'umuriro kobwa nakuma na musaza we baza hakuno ariko semana kunoreje abarwana kurusha abandi abana babiri bo nyabingi yo kurwana aja evana imbunda sawa rasa kutungulu wari kugeza hanze oya turajya mindani twese usini tegeza hanze oya ngachika baku ambabiri kwanyuma bwari kirarasa magazine abarimo 10 nangahe akutoma chamane hende vanije watujwe sohoka ndabikemura akuchumwe nkao ndo bide base inwe sigaranye wenyine muri gisi bari vana akutole mafukaniye kukola apa jadi ngao jewe trakutazi babare ko wenda uzambabarira vano fam genda unagereze hanze nagamogaza kirayiraza dore urugori ayiwe achao nakomeza kirarasa kiyamaramo kiyamaramo ko sibinkoze n'ikinono kirama kandi ka magazine aza yikingiye ku yindi kirarasa manigara ni bandi sayare box nakumena umutwe ndaguturitsa genda gaki ana ngoda mati wa mwana we ana wazana pfa kakonito asika nkubazi ku mwana yapfuye ufite impamvu yo kubaho They made their choices. amahitamo yaraha yanjye abyeyi banyu kunkorera yari amahitamo yawe Father did. You of all people but to bow. n'ubundi abantu bose nazanasubanyije ibyo urimo. It wasn't just for me. Ibyo nakoze si byari ku bwanyu. Aku ikhlas.
I want to help the community. ndashaka gufasha abaturage nibyo zana bwa leta. Community is worthy of sharing all this. Abaturage zavuga yuko no mu rukiko nagomba kubafashisha ibyo mfite bakankorera nkabahemba. Engkau pembelit, engkau penipu, engkau raja palsu. Uri inyamaswa mburi inzoka. Kau bunuh bapa aku Raja. Wica data Raja. Sofaga David. Kimwegera agira nabizi. More of a father to you than he had ever been. Ati so yabe papa mubi ntabwo yagomba kuba umubyeyi nkuri. Potential. Selagi kau masih hidup. Ukiri muzima. Selagi tulang melut. Nabeza wanaza gupfukamira ko ufite amafaranga. Imagine what we can do together. Ibaze nge nawe dukoranye uburyo twakira. Tangira kumwangiza mu mutwe. Cukup kenal aku. Abang! Beres Hassan. Tinda kurasa. Uri ubwica umuntu ni wamuha umwanya kugira ngo urebe mu maso ye. Kirangije. Wamuginga civilian basenzi. Mujinya gikomye rimwe. Kijama hasi. Sepatutnya kita ikut kau je balik terus. Twakabaye twaragukurikiye kera tukava muri uyu mujyi. Bakaratsoje kujyana nawe. Kalau kita dengar cakap kau, Iyo tukumvira jadi macam ni. ntabwo biba byarabaye. Kumbe mu rugani ndani hose tangiye gufatwa. Mukire do Kau betul dek. ibyo vuga ni ukuri. Salah sama ni. Amakosa nanjye wabataye bwa mbere ngo ntujyane. Pak ni sebab dia nampak hilang yang terbakar. Ikiri cy'upolisi uvuga nta kintu nuko uvuga ko uruganda rwafashwe n'umuriro. Semua orang akan bebas daripada dia. Nyuma y'ibyo byose rajya muri gereza. Itu kau. Naho se wowe Sepatutnya pada dulu lagi dia ada orang cabar si Raja ni. bajangiye kumuha abashinzwe umutekano. Ada undang-undang. Wowe nazashimirwa n'abaturage ko namugejeje mu maboko y'ubutabera. Jaga atas perbuatan tu aku sanggup. Najya muri gereza nijya ugomba kugeza iyi. Ariko wowe icikira amahoro bizizwe ko intambara yagiye wayisoje. Masuk penjara. Si tu. Ntabwo nakifuza kubona uri muri gereza ko nkeneye umuryango wacu ko waguma. Yemeye kwitangira agashiki ke. Agenda atanga bandi mugenzi w'umuntu mukire avuga ko ari wabitangiye byose. Ariko mushite agende yibereye amahoro. Jaga diri dek. Zayn ugende wiyiteho. Bwatinze bakizimyamwoto batezamo abaturage barahurura dore bamaniga bose amabandi yose abaturage nimo gahurire mujye ku ruhande musora arangije sohokana ry'abandi ry'umukire do zansore zakoreraga umukire hacu umutima umushinja Dah mati ke? yapfuye se Apa aku nak angkat dia ni? none se yapfuye n'icyatuma mukuramo indani Betul. aracyari muzima. Apa-apa yang orang cakap ubona ibyo wavuga byose mendengar adik aku ariko wibuke ko mushiki wanjye nahahuriye n'ibi. Janji. Mwizere cyane. Dah, cepat sikit. Mbeki pingu mwana. Di mana? Akora bigize. Nak meletup ni. Cepat. Ari hafi gutwika ahubwo tugende. Uruganda rwose wuzuye umuriro. Nambitse pingu. Baturage bareba ajyaga agira wamaniga inama. Hassan batangira kumuririmba bamwita intwari yabo abamupingaga bagira inama bave kuri za mugo. Muri abantu muri isi ntawe ubura umushuka ahubwo babura ubagira inama. Senyum. Happy. Ko abagushuka ngo tujye kunywa mugo ntiwababura ariko iteka uzi kubuza akenshi muba abanzi. Ati mpamvu ndimo naseka zuko mbaye umusitari ahubwo dati yaba hari yakabyishimiye yabonye gashike hakurya
kwicira ijisho. Ubwo agiye kujya gereza, hanze afite abazamusura. Cyonyine azibukwa na benshi kandi azashimirwa na benshi ko atabaye imbaga nyamwinshi. Yenza abasore bakomye amashyi bose nawe bagatekereje igikorwa nk'iki kuko basenyera ya Ruganda ngo bikire bizane arakere kwa mu nzu zuriya mu kirere kandi ibyo akora bidahwitse. Hasani mugezi nuko agiye kuri polisi akeka na filime Rock Genzi yari sakala da premier mwumvaga abaje mwakoze kuzamura beho n'abakunda cyane cyane imuci kuzikurikira ndacyari we samano hasta la vista inagira arangira we man ibyo ni byo kumvura ubusa kuko aho mwungutse ubwo kaje mwirimbi. Zain. Tentera yang ajar aku disiplin sebab tentera. Katanya kubwira amagambo ya musaza wakati igisirikare cyanjye discipline Sinyam guna. kandi cyangiza umuntu mwiza, umuntu muzima, a better person. Uzagira umutekano beho neza. Kobwa naye nta kindi cyasigaye yifuza kuzaba indwanyi, yakundaga musaza we, yumvaga ari role model, ibyo yakora byose yabigenderaho. Kobwa naye nta kindi cyabaye, yabonye musaza wagiye gereza nawe afata umwanzuro wo gukora iki, kwigira mu gisirikare. Ibyo musaza yakoraga ibyo nawe yakoraga. Za kwibera pilot bitwara indege z'intambara. Zaini yahise joininga tayari. Iyo musaza byose yakoraga yumvishe ko igisirikare kigira neza, yari ikirara kimushyira ku murongo kimuha discipline. Nta mushiki wabona ko amamvu yo guma mu myanda ari guhana amanywa nijoro, ahitamo kujoininga igire mu nzira nzima. Hakuno Pelanggar minyak SPC meneruskan operasinya setahun. Ghost hari ni power plant imaze gutera imbere y'abakozi 60 n'abangahe. Tumpaskan pasukan abafashwe rwose bagereza gutya iki n'iki. Rudy Pajo yang ditembak mati ketika melarikan diri di perairan. Yagize gutya. Hari umuntu yabonye hakuno muri mu gisirikare uko bamwitegereje kureba neza. Maznan yitonze, hari abari hakuno izao mukobwa yebere mu ijobo hakuno. Ndakekare nuko ugenza ndabibye urumva ayanyacizemo aho uzisanga n'ahandi ni wa3.igiti.net ukareba filime z'ubuntu kandi zigaragara neza. All right. Warusiko wareba filime zose wifuza, inyamahanga zisobanuye n'inyarwanda zisobanutse. Tangira uzire uyu munsi ku rubuga wa3.igiti.net. Action, comedy, drama, amaseri, filime zose wifuza, zose ku buntu. igiti.net, the free movie tree.